Ka Federation of Khasi Jentia Angaro People, haka sing sajan jong katayo baladap, kalayo berpenkha syusyu ya kitna terekam jongka, kiba hapo ke jingpej ka South Khasi Border Circle, bat kumjuru hapo ke jingkedup jongka South Eastern Zone, Mausram Block, kata ka Malay Somat Unit, ka Balat Border Area Unit, bat Kalengkom Unit, haka nega sengi ya kinokit kam bat kidkot batmai, jong kilai teli ki unit, lapen kamti bat pentian semai, Dauba LDN Lengdo, Vice President ka Central Body, Kumu Kongsan, Harangkat ka Jinsran Lang, Uba Elton C. Warjri, Assistant General Secretary ka Central Body, Kumu Sembut Kongsan, Rengkat ka Jingadan Lang kinokit kam ka South Eastern Zone, Mausram Block, bat nongkit kam ka South Semper Circle, Kumju Uba Brasing Dosau, Acting Chief ka Hima Malay Somat, baru kinokit kam shnong nakishnong kiba marjan. Ia kajian lang lapan long haka shnong morapat balapan yai dau presiden jong ka South Khasi Border Circle uba peliu lartang bat ka jingkran ai kublei nau General Secretary uba Kenneth John Nonglait. Inang yai mare na kijaka syakijaka bat persothu bat penrung ya kaman sim hapi kisamla kai kabram kajongi pat boleh gidan hata kaseng FKGP. Kalau ni pergi ke Saint Jongi, kamu keluar dari Syamso. Pergi kendo pun kicing ya. Nenganget, ya kicing sekarang mesti yang berjumpa. Aman kita nampak FKHP. Ini mikai pi bantu. Ini mikai pi bantu kemana pos dah. Bat ini mikai pi benda. Kilo ikam senior. Ya kikin thai. Bat pinting ayu. Lada piyeng naman taka hok bat kari project beli benda syakam. Ngaru made gue gua syakam. Omdai na mga syakam, sabom syatir tu. Omdai kapan sih cuma kendak tu. Ngam don gajing randian dan babi. Kadok cuma le kadang satar arsya na itu ipi. Kadang gue kesin hapo mga syakam. Andalara ya na napo district jail napo Shillong. Banyalam dengan syakut, hakasian ke panikong berjerak kuat dengan anda kelawan ket dengan omsning. Maya kendu iu wei osi buat syau ina man ras pokot. Si kentien ke ong iu, masyong haka jipsi hadian, tau usi usyong hakma. Bak kata kasni kadai belang curba kajanya ki ong marai haus nam arzar katlai. Bak kadang ke curfew hata kasni, kira ina syapok kuat. Tang gawai nga syuong bet yau tau osi. Ubang anum sim bertang ni. Masya besar, tapi kem yang kena kita nampak arus nam, so bawa cepat yang kita Baik dengan orang beli ni memang mudah. Malah dan uai ni bahaya ngapi, ubah hamle, ya kan orang kam. Kemudian sudah apa yang kita kena, pindah tab nak iu saja. Kena apa bahaya jadi macam berkat uns ni. Nama apa je? Pindah kendo kipau jat kibriu. Lalu unong penyak beliau, hadu uriat kes, hadu unong di drugs, bat komtar terter. Kajing ewer, kadai pi kisamlah. Nanget bakani kathan. Ka South East Khasi Border Circle, kan say, ya di ramkan sai. Kisamlah, kibasin ramkan siya, kibandan bupo kasang FKHP, kibanyana sisa, ya tadi makajan beliau. Nina pai, kajingye jom majak berdiri jongi, kat jongi pai, lalangi pai nang ti na po bola syau bandung po megalia, nila syakan tu dah kasam. Nina pai na kani kathan nang pi ke bosra, ke bola ti tertel nila syakan tu ham, ubam dei khasi, try jelah. Lalangi pai nang ti na jantiaru kalabang kasam. Lalangi pai nang ti na West Khasiels, lang tu kawan kasam lampi. Tinggi don hapreng kijing syakna. Pakajing ailat jong kini ki pollution ki jong ilai nang ni na pedeng lu hapo kapensir jong bajat video keslo hangta lasdam from control dan hal te perlok kamdei ka besok bapinwan bani syau hane banong bangalong khat ka KHP ndai ngong ni ke jinglong kajingwan jong pi banong khat ka KHP kadai banong kadai
walau upah balakre. Kejingnya thi kalau wan hakan ono kopor. Kejingnya kejingot jong udok sedang suni kalau wan ha ono kopor. Tolong di balakre. Ay kwa bantem kan ngot kibalang tumay ni kibalang kopor sen FKHP so bharah ini. Kebetulan pun, nanti, pak, ini kisah mana? Yang tentang sini hari ini. Suatu yang jemut untuk berposen. Kini ke artikel, kini ke kendor, kalau belum berposen, kan dari tengah kau sadar pada pisah. Pada kendor kamu siap, antren, tentang riba pekerjaan penting, lingba jauh keseng FKHP kebagi tamu cumi. Wastan jelas ketri jongi, belakang rem panjangah, pada duduk kisah menai view kunjung, aduh mau kurang kisah bak kunjung baru pada ustam kelai perang, nilayat pun si pun cicingnya, naik tak aduh kena sini, yang sempat randian kendiat dulu.